sapi dau marsak so adong be baya artina malungun pedang malungun madung halak donak punasa hutangis kon peda hutangis kon manambah parsak miroha hulu pahon peda hulu pahon nadarabe magosian roha Biya malibaya baenon kobun salap mardut ahu Biya malibaya baenon rumoli halak baya sianau losung dongan di pidoli tumbuk salapan doin daluna janji tabayana sanoli tumbuk dihalak do baya laluna marsak pe dau marsak so adong be baya artina malungun pe dau malungun madung halak dona punasa Biya malibaya baenon kobun salam mardut pahu Biya malibaya baenon dumoli halak baya sianau Pendengar Trijaya, dengarkan terus radio 87,6 MNC Trijaya FM Mandailing Narau. The real news and information. Anda ingin memasang iklan di radio 87,6 MNC Trijaya FM Mandailing Natal? Silakan hubungi Saudara Bakti Wijaya di nomor WA 0853 7250 5240. Nasti Jasa MC Event, telepon 0813 6218 9800.